Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mibalete karamoko. One love. Bonjour, bonsoir, Bipa Nyonso Boza Kolanda Biso, Wabino, artiste polyvalent Victor Mukenge, les autres Zalibongo, toujours awa cadre ya programme Nabiso, tozako continuer nango, na bomoko ya mboka, les autres ko yamba bongo, ndeko Nabiso, bandeko Nabiso mibale, bakolobe la politique. Cher Titana Idog, et viher au prota homme politique. Vi kommer att prata om politik, om nybildat parti som heter Ny Reform, och våra syster och våra bror här kommer att berätta om den här parti. Mbote ndeko. Mbote. Hej syster, hur är läget? Hej, jo det är bra. Jo, vi kommer att prata om politik. Kan du berätta lite om dig själv? Först presentera dig så våra tittarna ska veta vem är du. Jo, jag heter Ifuto Kanga, kallas för Effie, bor i Kista. Ja, jag hörde att ni har bildat en ny parti här i Sverige. Kan du berätta lite om den här parti, Ny Reform? Jo, som sagt och som det heter Ny Reform, det är ganska nybildat parti. Som, det är därför vi är här, liksom, att vi ska informera lite liksom, vad vi står för. Ja. Och varför vi har bildat partiet. Okej, på min högra hand också jag har min bror här. Hej. Okej, kan du presentera dig själv så att våra tittarna via våra kanaler Bomoko ya Mboka ska veta vem du är? Som sagt, mitt namn är Wassa Kongo Ramazani. Jag är partiordförande. Tidigare har jag jobbat inom migration, domstolen och tekniska nämndeman i Södertälje kommun. Samt jobbar jag på Scania. Och nu har vi startat ett politiskt parti för att vi vill ha förändring. Vi vill åstadkomma nya saker i vårt samhälle. Därför vi har startat den här partiet. Kan du förklara lite om vad betyder ny parti, ny reform? Vad betyder den ny? Det känns att de som är gamla, blir gamla partier, ni har kommit med nya idéer, eller vad menar du? Vi har startat parti eftersom de övriga partier som redan finns. Det är klart att de har gjort en del, men det finns fortfarande grejer som man borde liksom förbättra och förändra. Och vi har inte startat parti för att kunna slopa bort de övriga partier som redan finns. Men däremot vi har startat detta parti för att tillsammans med de övriga partier som finns vi ska kunna samarbeta. Vi ska kunna komma med flera olika idéer för att förbättra samhället. Tack så mycket. Syster Effie, kan du berätta lite vad är din roll i partiet? Jag är partisekreterare. Det är du som tar hand om administrationen och alla papper. Ja, precis. Och varför nu när närmast val så ni har bildat den här parti? Varför inte tidigare? Nej, alltså idén har hela tiden funnits liksom att liksom vi har pratat lite om det här liksom så här, men att vi tänkte liksom att vi tar den här chansen liksom att vara med den här gången. Så det är inte så liksom att det har kommit plötsligt, det är någonting som har varit planerat ett tag. Och sist bror, kan du få kolla nu den är 9 september blir val. Kan du berätta lite hur kommer det att hända? Hur ska man göra för att välja er? Jo, som sagt, vi har startat partiet för att vi har flera olika flaskhals i vårt samhälle. Det finns mycket problem med arbetslöshet, flyktingsfrågor, miljö, skolor och såna grejer. Och det kräver att vi hade tänkt ganska länge, sedan 2006. Men vi har haft lite proceduren för att anmäla oss och till slut vi fick tillstånd att göra det. Och istället för att vi skulle vänta liksom till nästa perioden, då så vi men varför kan inte vi liksom och ställa upp och se vet hur det går. Det är ett sätt liksom att visa sig till medborgare som bor i landet. Och andra partier, jag tror, de har kört samma
ça ma procédure, ma testa alltid. Och att vi vill precisera liksom att anledningen till att den nya reformen finns idag, det är för att vi har idé och förslag som vi vill genomföras. Och detta kommer att genomföras genom att kunna bli vald. Det är därför vi vill att våra medborgare ska kunna komma och ge oss chansen. De kan till och med gå till hemsidan för att se våra partiprogram, vad vi vill åstadkomma och vad vi har för tankar för framtiden när det gäller arbete, flyktingfrågor, miljö och utrikesfrågor. Syster, varför ska man välja en reformparti? Varför? Varför? Jo, för det är nya idéer. Vi ska komma med nya idéer och vi ska förbättra det som inte har varit bra. Till exempel, kan du ge konkreta idéer till någon som har varit dålig och ni vill förnya? Men vi ser liksom idag, jag kan ta lite allmänt inom vården till exempel, när vi kommer liksom, det är mycket sämre idag än det har varit förut. Barnomsorg är samma sak. Så att det är sådana frågor som jag tycker liksom att vi ska lyfta upp och prata om. Liksom och jag ser många brister på mitt jobb till exempel som jag skulle kunna komma ut och prata om till exempel. Men man har inte fått liksom, de här tillfällen att kunna göra det. Så därför det är bra tillfällen som att kunna göra det. Och jag kommer komma med många nya idéer. Jättebra. Vi kan förklara lite på Lingala så att våra tittarna som förstår Lingala bättre så de kan förstå. Bandeko Babolingo oyo ezali bongo parti ya sika ibimi comme nango ni réforme ya ndeko na biso Ramazani Waza Congo na secrétaire na biso secrétaire ya parti comme na ye sœur Mama Ifutokanga. Alors tozali kolobela makambo eza ko se passer na kati ya mouvement na biso awa na Suède na parti ya oyo salami na Suède awa ndeko lobela nanu bato bakosala ndenge nini po ba voter kaka bino parce que ba parti ezebele pona nini kaka bino. Merci pour la question. Pourquoi Bisso? Parce que je crois que tous les partis sont en plus tous ont une idée. Tout le monde peut gouverner. Les alim balaïboso pour la Bisso. Nabanza tous les monde Bisso nous sont dans une situation ésocolekana, quelle que soit la Suède, l'Europe et puis le monde entier. Cela veut dire que les géopolitiques ont changé de temps en temps et puis ils ont permettre que Bisso, même aux hommes que tous on a 10 millions d'habitants en Suède. Ce qui veut dire qu'avec 10 millions d'habitants, ils ont il faut Bandaku et Komebele, il faut Misala et Komebele, il faut système de transport échanger, système de santé, il faut changer, relation extérieure avec le pays, il faut changer. Donc, tout ça, vraiment, ma question vraiment tellement moins belle. Parce que moi, pendant tout ce temps, tu vends, tu visionner, tu analyser, tu le dis non. Mais à la place, tout le monde a bien été, mais Bissou, peut-être, tu peux même un plus. Objectif de Bissou, c'est de broyer ma partie qui existe. Mais tu y pour ajouter un plus. Il y a des blocs comme Bissou, ma partie qui existe, n'ont pas pu à faire. Bissou ensemble avec eux, on peut les aider pour soulever pour que la société, la société, est à la société à 100%. Donc c'est un peu ça. Sœur nanga olobaki likambo moko aboye ozana ba ni idée sika pona parti pona mboka oyo ya Suède. Alors okoki ko expliquer na ba oyo bazotita biso bazolanda biso na bomoko ya mboka bolingi nini penza. Jag kan börja så här. Det finns någonting som man brukar säga att lobana lingala po batmususu lobana lingala monoko na biso loba oyoka o solo bagi mukiwana na lisedo abasiba yoki siko lobana lingala ezala moto azana Belgique ezana moto Kiruna ozana ndeko nazana ndeko na biso muso asumbi bai sunsvol alinga yoka penza makambo lobi. Non, bon, ba idée ya sikana son c'est que ezana deux mots na sedo balobaka miso ya kala et mon a toujours bien te moi so ça par exemple nesi kamo boye bozana barotina mine eza kandingwana mais ce qui par exemple bozu mutu moka ezo bien ngasu na bandi na musala na za sika donc misu nga za ya fungwama na ebi ba nazomona oyezo simba na oyezo simbate. Alors ça veut dire que tant on a commis place wana il faut na contribuer à quelque chose oyeza ko sala pour échanger. Alors na sens wana nazo ba ke ba idée lo kwa biso toza ba bébé
biso to bota misika misu na biso zananu ezwina no ba choc mingité alors to mona plutôt mona ka déjà oyo ezo simba na communauté na biso na oyo ezo simba te donc mboka oyo eza to banini tozana na kolo bandeni tozana na ba facilité ya ebele ya kosala makambo ebele mais il faut tozwa chance nanu ya kokota pour le moment tozana na libanda mais soki tozwa opportunité na kokota na ebike tokoya penda na ba idée ebele ko changer communauté ya biso ndeko waza Congo soki bokoti na kati est-ce que par na biso ikozala kuna nini parce que normalement bino bozalaka bongo boye après bobungi susu bazomona bino susu alors congolais azo vana na Suède alingi a voté bino ako s'attendre na nini pour ratifier un peu, je crois que ni réforme salamité pour les Congolais, ni réforme les partis conformément comme 20 partis. Ok. Bon, pour la communauté na biso africain congolais, le problème tous en amour, tous en mambo belé. Donc tout ça d'abord la makambo la discrimination d'abord, le fait que tous en étrangers, tout en Afrique, tout malgré tous en nationalité, mais discrimination dans ma casse. Et discrimination c'est ça là que même tous en a expérience, na mérite na yo, ba porte za bokangama. Bah, il faut tous en apporter parole, ou à vous soulever makambo wana. Bah injustice les alliés na makambo tali parfois makambo tali ba flicting, ba immigré. Au comment on a monté na guerre Congo depuis 20 ans maintenant, na raison si les Nations Unies na Congo, donc ils ont échoué dans misala na bango. Ba Congolais ba comme ba réfugiés na mboka na bango moko, ba viol, il y a ba maman, il y a bana un peu partout. Au comment on a lobby les alaki na Congo central, lelo massacre na Kasai. Viol na kata Kinshasa. Donc nous sommes vraiment na kata ba problème. Et donc ils ont vraiment que tous à la il y a côté élément. Parce que on peut pas toujours s'attendre que comme tous en Suède, c'est maintenant que les Suédois qui vont se mettre debout pour défendre Malmona Bisso. Bisso moko il faut tous en nakati et avec les Suédois je crois que ensemble trouver que ça là un peu plus parce que le Congo ça nous appartient. Bisso suko toujours opportunité ndenge secrétaire à lobby que tu vends du peine à poto toujours va payer na bango mais il faut toujours tous la kaka na sima ba parti za coexister parce que tant biso moko communauté o utili bande s'installer awa tous ça ko kende ko s'adhérer na ba parti za coexister et ça lokola tous ça va inexistant tout ça inexistant parce que pour ça la exister il faut en aller loko o ya yo moko yango komona ke ba élection ko ya Moutaki a voté parti X ou parti Y, mais à la fin des comptes, il ne se retrouve pas. Parce que vos alités, vos a compté. Il y a un autre qui est na quand la partie na biso, tous a été na ma secrétaire, Bamdele Bazali, à John Angai, Azali Mdele, mais il est empêché, mais prochainement, à cause de Pokaza ou les Ghana, parce que tous a un problème tellement ébélé. Et bloc où on a, ils ont vraiment, il faut tous na statut na biso, na katike lelo. Occupé dans les médias, oui, communauté africaine, balobaki, basalaki conférence, tobo et tous à la Canada, représentation, ya bamindele na makambo, et tali bisomoko parce que, to yebi koloba, to zappe na boanya, to tangipe, to zappe na mayele. Donc voilà, c'est un peu ça. Maman na oka kipe qui PCP candidature na yo qui na commune na bino na ozala représenter lobanano bapona ki opona nini osali yango kaka po bayeba ke yo ozali étage à suka ou bien et le banano non mais baba poni parce que bamoni ke non na koki na bamoni ke nazana ba idée bien bamoni ke na koko sala elo moko no changement moko yoko sala à travers nanga donc c'est ça vraiment tout ce pays que aux la représentant légal pour na ba maman pe oui pour na bana surtout pour na ba maman wana pende za ka point nanga ona na lenga penda ko lobela mingi ngara na ba mingi na za féministe mais et en plus donc na linga olobela ba mama pe ba bana parce que moi si to lo bani biso ba to bombaka ndako biso ba to zala to jouer rôle makasi et yangwana donc mona ke mama ko me maman na 9 mois na libumu patience wana ezali alors tant aux opportunités par exemple ya koya na un parti politique bon il faut soulever toujours le ko etali donc etali moi sina bana ouais vraiment c'est ça. Alors tu nous na musika te kala mingi te ba élection zoleka awa na Suède le 9
septembre, c'est un dimanche. Alors, yebisana no bato oyo bazolanda biso basala nini. Ba oyo bako voter avant, na ba oyo bako voter le jour J. Basala nini. Bon, on a compris à communiquer d'abord dans la communauté na biso, tous a ebele. Cause à la belé, ils ont des photos actives. Mais dès qu'on est passive, donc nous ne sommes pas comptés. Ouais. Je sais que beaucoup d'entre nous, bazana ba favori à ba partie na bango. Mais bisomoko na communauté, tous a un problème tellement ébélé. Et ils ont posenga vraiment ma voix, ma soutien na bango, dans le sens que tous se retrouver côté tous on gato kende, quoi que tout défendre ma makambo na biso. Dès que na lobaki na debi awa. Tout ça, je bambou les belés na poto. Mais toujours tous à la canne à cima, bah parti monsieur. Avoir même na soulevé le komoko. Avant que Mboga Nabiso soit indépendant, donc bah leader Nabiso, bah ça obligé bah en Europe, pour pas défendre que Congo est quand on a accès indépendant, tous ont indépendance Nabiso. Mais biso si que to tangi awa, to koli awa, to vandi awa, to yebi système d'engezali. Est-ce que vous avez vraiment nécessaire? Donc il n'a toujours que soutenir ma partie la Simana Bango au lieu que Bisso Mokopé tout est mis à Bendele Nabiso. Parce que je me rappelle ce que le monde avait dit. Alors l'histoire il y a un Nabiso P Afrique et que comme maman n'a pas Bendele mais et que comme maman n'a pas Nabiso Moko. Mais Bisso suko tout le monde en Afrique tout en Europe tout ça l'IP mouvement pour que tout banda que comme ba histoire Nabiso pour que tout banda que détailler ba pensée Nabiso. Pour que tout le moyen pour trouver ma solution dans ma problème nabiso. Parce que tu vas dire que yebi dans chaque point ma problème ni nous a préoccupé bande. Mais pour que tout maîtriser en haut, je suis un soutien total. Et en haut le 9 septembre, les alliés journée oyo vote ko salama et après on a il faut toujours encore 4 ans. Ils ont le train ce qui est démarré et côté le matin donc tout a tiré ma conséquence. Tout le monde a déjà comment Makamboza Otambola est en Suède, tout le monde est extrémiste, tout le monde est en Danemark, tout le monde est presque partout. On a Bisso, race na Bisso. Il y a un aussi un aspect que Bisso moko photos à la cale devant. Tout le monde a même en Suède. Est-ce des alliés? Est-ce des pour affronter dans la partie déjà que ça a été? Na yoki kutu kalamingi te ba avant-hier ba pesa ki information que bako kata makambo ya ba réfugiés au bayaka en groupe na HCR. Donc pendant au moins 2 ans. Donc moto ko kota te au pays boyo tindi ba réfugiés boyo non na SD. Il ko wana ezali yango ezali tozako prévenir bande na biso. C'est-à-dire que tozako prévenir bango tozota la même dingue bande ko bazo na Italie dans Lampedusa chaque jour bande ko bazo ko faire belé. Tout le monde même ndenge baza ko traiter bande ko na biso na Libye, na Égypte, na Maroc, na ba pays wana surtout. Et nous surtout on a biso lelo tous en opportunité ya kolobela makambo wana na kati ya politique. Ce ko kolobelango a on niveau Suède ou bien na niveau Europe parce que na occupé que nungu bon ça peut va vote na niveau ya Europe. On peut expliquer un peu? Mais pour que tout comme au niveau Europe, il faut d'abord non en Suède. L'être d'élections à surtout le 9 septembre. Déjà déjà on va voter, mais dernier jour le 9 septembre. Les autres permettre que nous connaissons surtout africains aux la moitié mondiale ou étrangers. Vous en avez conscience là bino. Tous en cas nabi sona no Congo par exemple. Depuis Batou ba kontaki na pouvoir. Combien y a makambo déjà aussi ba régler pour la situation en Congo ou bien Afrique. Ça c'est point d'interrogation. Bande kona biso o batangi ba participer ba classe na bango. Ba ça discriminer. Est-ce que déjà ba trouver ba solution na bango? Bande kona biso misusu oyo ba kimi ba guerre, ba kimi dictature, ba kimi ba violation ba mamudenga na ndenge. Est-ce que ba trouver ba solution? Mais biso to telemi to le que non ba makanisi wana ba idée wana ba projet wana nous sommes capables de soulever en haut et on to zo ki makanisi avec balinga ba mindelo opé bazana souci na biso ba lobité pourquoi pas que tout ça là logo ya biso moko parce que mutu oya zala kana sima moninga na ye aza contete donc yo moko il faut ça le devant pour au soulever ba makambu oyo zali yango yango to sengi na mutu surtout même bino bato bozalaki na posa bo voter bato il y a 20 sociaux-démocrates modérates et tout ça va bloc wana bobo sanaté que
parti ni réforme déjà ezali. Ouais. Tout ça coexisté. Ndeko mama soki mutu avani na musika na Kiruna na Noshborio bien na Malmé akosala nini pona voter jour wana? Bon, quand on va dans la commune, place dans la voie locale, il y a surtout, on a un papier où ils allaient donc blanc, va comme le côté. Alors, commune œuvre réforme, au poni candidat na au linga, ou soit Richard, ou bien Efuto, ou bien des konabiso Michael. Après na senango komi ko bossa na vraiment ezele le moto beta c'était makasi il faut ko koma rixta parce que c'est très important. Allez, après boucher une enveloppe na bino parce que pour le moment quand to lobaki biso to ana ba bébé to komina nous donc to za ki penda tana to zina mtawana te ya ko koma na donc na Suède entière to loba. Yango wana donc ezaki na ba papier wana o ezali et blanc ba utilisant comme ba carte vote la ndeko nanga congolais ndeko nanga oyo bakalingala ni parti ni réforme ezako benga biso ke to voter bango pe bango bakozala d'une façon de notre porte-parole na biso pona ko lobela makambo na biso koya ko lobate papa Victor salelanga boye salelanga bona sa nene na kotuna yo est-ce que votaki parti na biso ouais bon ndeko na mukusi karatokata boye que après le 9 septembre et que ça la mandé bon après le 9 septembre tu reçois déjà par résultat ba parti au bako zo pouvoir ouais dans la partie wana bon à niveau il y a Rixtob ouais bon à niveau net il y a local et puis dans l'instant il y a un que zo ba jour parce qu'il faut ba récolter ba bloc dans la province city comme à Stockholm il y a un que zo moi temps et puis le samedi où il donc on a ABF la bande de Congo moko on a compété la CT on a compété société bande de commission sur bazana ba question na bango bangi baye ba en profondeur et que à l'occasion moko ya bien et on a ernin donc normalement il faut tous à la on a déjà parti à 12h à partir de 12h jusqu'à 15h parce que après on a tous à peine activité où il y a maman na biso normalement il fallait organisation peu du sous pour na kusunga Congo bana ya Congo parce que toi bango bien que tous à na poto mais Congo pesa vota la biso cela veut dire que tous olia tous à na misala mais Congo za vota la biso et puis tous a devoir mongo ya munene parce que lelo ba koko na biso oyo ba kufa o ba bindele ba kata bango maboko et pour ça la bango fuir lelo ba ke bana biso ba fongoli mouvement na ba mboka oyo ba comme ça la biso ba esclave ouais donc c'est intéressant bongo samedi bongo tukutani biso nyonso na ABF na ABF local ezana Svevegen kuna bongo groupe na biso moko Congo moko yango ndeko na biso akozala na pona ko expliquer mingi pona likambo ya nouveau réforme en même temps wana après na soirée nango tokokuta na bongo na cadre ya Bopeto association et o simbani bongo na ndeko na biso mama Charlie Chikupe bingsi biso pona ko aider bana Congo maman le Cambouana est social mingi est-ce que bino pe okoyana jour wana très important pinza to ya pinza ibili to ya ko soutenir et la sengo mingi tango to mona ke et surtout kaza pe moi si na obligé faut nazala tango moi si pas aux initiative ya bongo pona ko kanisa mboka na biso ko kanisa bana na biso parce que ezali pona ba école na Congo donc biso déjà to yaki to ki ba chance ko ya to tangi ba classe to si ba classe au félé en plus alors na ba oyo ba koki ko koma koto te to sunga bango na ndenge mama asali Bopeto mama Bopeto sœur nanga donc vraiment félicitations makasi donc tous ala to soutenir biso nyos OK ko Ramazani okoki ko yebisa bande ko na biso baza ko yebisa biso na sedwa pomsa bayeba po ba msusu bazo kalingala te yebisa bango en bref idée na yo na parti allo cher Avena maintenant wasakongo Ramasoni anledning till att vi har startat ny reform det för att vårt land Sverige behöver nya tankar och nya idéer. Det är klart att vi har antal övriga
parti i Sverige. Men detta har inte hjälpt till att stoppa diskriminering och andra problematik som vi har i vårt samhälle. Jag och hela gruppen, vi har bestämt oss att starta en parti för att komma med nya idéer och tankar. För att tillsammans vi ska jobba för att utveckla landet. Vi har själva sett hur propaganda som håller på går just nu med extremisterna. Det är inte bara i Sverige utan i hela Europa. Detta betyder att vi måste kunna engagera oss politiskt för att lösa de problem som finns i samhället. Det spelar ingen roll hur gammal man är, hur länge man har bott här, men vi måste vara delaktiga. Det är klart att många av oss har varit intresserade att välja andra partier, men just nu när reformen finns, det betyder att vi måste hjälpa varandra, vi måste stötta varandra för att kunna gå vidare. Det är därför jag vädjar till er alla som kollar på video att rösta på oss den 9 september. Eftersom efter 9 september då blir det ingen återvändo, utan vi får vänta 4 år till. Det är därför vi måste sitta och tänka och resonera för att vi ska också få vara med och lyfta upp våra nyreformflaggan i svenska samhället. Tack så mycket. Ser oloba likamoko na lingala pe na sedwa. Bon, comme mot de la fin, na olobaka que vraiment to yaki, to lobby, to pesi ba information surtout je crois que non peut-être ezaki na batu misusu bazaki na ba question, bazui moi ba réponse na bango, mais mot de la fin na olobaka que vraiment beau soutenir biso na eloko oyo eza eloko na bino pe et toza ba porte parole na bino, donc tozala vraiment tozali déjà pardon, tozala mobiliser tout ça eloko vraiment avec cœur ouvert. Tout soutenir biso pour tous vraiment chance wana ya ko kota donc place toninga to koma et ezape puna avantage na bino ja som sista orden så vill jag liksom säga liksom att jag hoppas verkligen på att alla ni stödjer oss och att vi får era röster. Och jag hoppas verkligen liksom att så många kvinnor som möjligt röstar på det här, för att jag kommer prata väldigt mycket om oss kvinnor och vad vi behöver ändra i detta samhället som engagerar oss kvinnor och barn. Så spelar ingen roll hur gammal du är, men så länge du har kommit upp till 18 år så är det liksom jätteviktigt, och det är jätteviktigt att rösta. Jag vet att det finns många partier. Jag vet att det finns alltså vi har ju olika idéer och ni har liksom en vanlig sak liksom att rösta på era partier. Men detta året så tycker jag liksom att vi ska göra någonting annorlunda. Rösta på ny parti som heter Ny Reform och nya idéer. Tack så mycket. Bandeko babolingo to suki se bongo pona lelo to kokuta na susu na mbalasima na sengi bongo merci mingi na digital momo yemo kwa simbi bibende. Tozali pe na visite ya ser na biso bijou ye azakuna na technique azako tala ndenge nini makambo nyonso ezoleka. Merci mingi na bino nyonso to bolandi biso tokutani na mbalasima wa bino Victor Mukenge, artiste polyvalent. Merci. Bye. Bonjour Bandekonanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Sit mi balete karamoko. One love.